Right lang beginning ni za hai mnaza ina asib sam pe gai dele ngang ni na support IT get te hang baby si kana na mai agu YouTube panar program hangga YouTube na accept te gai nele ai po pere ma da siba ga dele suppose jigna hai mna kan ga za agu video za nine sang na pi ta bam hangga kyam gai dele zai idu mara sam zai man sar me patauk di bening ni hangga nine sang na pe gai za bamgu zai run ma ka latest news ke dere insa nine sang na gur ma ina ai ge pe gai za bam gule Position hai mna video jan cha ja pi gai bamra ja like share ja subscribe do te gai ja bamra hangya ning ni hai mna ja kyam gai dele I get man sap taw di be US President Joe Biden ka chebe pe Russia mna Ukraine ma ka rei bi ge Ukraine ma klak siap jikna ja Ukraine ge gimme long range air defense gumbe long range gde gari impiran ge gari ta prama ka pa ja gde ki kap di be ja gari rme ja erun ma ka plane flight ja helicopter me kap dibe long range weapon ka chebe te mi US gu rangkang ne $1 billion ya gumbe long range gimi ke de ka pe US President Joe Biden ne pe gule je sale India me Russia me na Ukraine me ka hre bige Russia me support me Ukraine me support lo ani na ngau gai ptaka za ani na chi ptaka India me Russia me support be ni ngau petle ka chebe za Russia ka de ga taw dui zo ba mi dui za cham be taw dui rame importer hangge US me na ban te kam ni de ka na India ma Russia me discount pe mi chamje mi dui zo gai be ge lui de leze hai me na chi le suppose ji na ai je Russia me je India me kanga ba ngo petle ai po berang kang te lu je Russia me pnu hangge gimi kro zai ka re be kro me lui dai go le do news me na sale za ai run mak za India go prime minister PM Narendra Modi leze Russia me na Ukraine me ka hre ge Russia me je kanga ba ani ngo pe za ani se wang tak Russia me je hre rap tak du kate gai je bam le je su sale za Ukraine chpai me na Russia me go helicopter KA-52 ka chebe Nikolaev tai ge Ukraine ge dei ge na kap ke je ten siani de le hre chu begena chu za Ukraine me na Russia me go helicopter gari limbe hre te be gari limbe ten siani me plan hakke zate set helicopter ten siani le za aircraft missile bomber ma kapro be aircraft be react set ma dai ten sia chang de laser report me na sale zai ai run ma ka Russia me Ukraine ge de ge reite rap pe pai me ke je Ukraine ge de ge na puni kring ba ga kai kam de le report me na exact dai gom ria chai di me sa chang le le do plan na chai di be chuna ni na ngogai pe taka za pe ni na chi be taka chang krem dai pe re chai chang de laser report me na sale Assam state ke ba me Zeme run ma ka hazard le na hange good news la mui de le Assam state ke ba me so go me SS class 12 first division ngau ma hanga Assam government mena scooty pe gule je pani na sale suppose jigna class 12 exam kai ram le ne ja haim na je best of luck ja haim na ai po be scooty ngau lum na ran kai ja lung kai ja haim na exam ti mi te rang ga ning ni ja in kyam gai de le ja ai po be scooty ngau nem le na le si kyan ri ja class kreu ka na ja pass te sing ra hanga ning ni ja rang gai ka dai de le na mai hanga ai po ria ga na man sa ja loi gai de le